پیامنێرە ڕووداوێ لە شامێ ڤیڤیان فتح تەلەفۆنی من کرد گوت دل بخوین کەوێ دخوازە بتەرە باخفە مگوت کیژان کەوێ گوت کەوا ئۆسمان سەبری بڕاستی ئەس گەلێکی کێفخۆش بووم چما ji ber ku min navê wê gelekî bihîst bû wê xizmeteke mezin ji Osman Sebrî re kiribû ji bo xatirê wî ji bo ku wî bi tenê nehêle lê binêre xizmeta wî bike nezewîjî bû ji xwe re hesa bikin ew jî gelekî kêfxweş bû ku em bi telefonê axivîn ez ê îro ji we re behsa kesayetiya Kurd ya navdar Osman Sebrî bikim temaşevanên hêja apê Osman ku bi navê Apo jî dihate naskirin ez bi xwe deyndارê wî hemre şer şome خودی کووار جیا بخیراوان و برهمین جگرخوین د سال نودیان دا فیری خواندن و نویساندنا کردی بوم عثمان صبری بیایی کی مزن بوم نه ترس بو جامیر بو آمده بوش بو کرد و کردستان سری خوشی بده جبر کردبون خواه به سالان د زندان ترکیه و سوری دما بو گلکی هات بو اشکنجه کرن لی تسلیم نبو بو عثمان صبری سال 1905 لباکور کردستان لعادیمان اجدایک بو در ناو سرهلدان شیخ سعید جی جه کرده بو جبر ویه که 6 سالان در زندان ترکیه دما بو پشتی آزاد بو بری خدا بو روش آوای کردستانی در سال 1936 دا حکومت فرانسی او سرگون کربو سرگونی فلسطینی کربو پشت را سرگونی گراوا مدغشقر کربو لافریقیا 2 سالان لور ما بوش وره حساب کن ده دما یکیتیا سوری و مصر دا جی عثمان صبری و گریا بو شامه لتاخا کردان خانیه کری بو او تاوی مالباتا خل بیداری بجی بو آب عثمان بهتری 30 سالان خدمت زمانی کردی کر بو پشتی دست پیکرنا شر نوخویل سوری کچاوی کوه و گریا بو باکور کردستانی لی مالا عثمان صبری شامه 14 سالان جالی کسی سر به حکومت بعث و هاتبو تالان کرن هاتبو دست سر کرن دیدا بحث بینن نزدیکی 2000 پرتوکینوی هاتنه شوتاندن عثمان صبری سال 1990 کوچا داوی کربو ویویان فتح چومالا آپ عثمان و افیچرا آمده کرد اف مالا آبی عثمان صبریه نویسکار هلبستوان و سیاست مدار کرد کج سال 1960 ده افغانی لشامیل تا خارق ندین تا کردان کریه و جوی دمی و حتی بری دست پیکرنا شورش سوریه و کو دبستان کش بو فیربونا زمان کردی دهات وکرن د شورش ده افدری هاتا گرتن لینها و پشتی 14 سالان جارک دل ودبه عثمان صبری جدایک بوی باکوری کردستانی سال 1905 بجدار بوی شورش شیخ سعید بو کل دجی سیاستا کمال اتاتورک سری هلدا و لسر دگوت مافی کردان بن پیدکه جبر ویجی عثمان صبری 6 سالان د زندان ترکیه دما کو درد کوا کوچبری سوریا و عراقی دبه لیل ورجی دمین کسکی شورشگر و دفج دوزا کردی برناده باشي هات برا حكم فرنسية هبو حكم إعدام سروي هبو ثورة الشيخ سعيدة إيش حبسية دركة شو صالي حبسية أو جبو شورش قريت هبي تيبي رمى أبشوكو كانت حبسية وقت الزعيم وشي شكلي بربشوكو وي وقتي أمل القام الشوبو دركات باشي نهشت القام الشوب نقول انت هاري شاميت خلكي ور توان هيدكيا يعني تحريدكيا ابو هات شامي تم بابو تحبسي دابو يا تحبسي دايا يا اقامه جبريه جموي هيا برن سويدا اقامه جبريه حكمي عبد الناصر دص صالك ونيف كتي بشتي اسد دصاله جبركارو خباطة سياسي سال 1936 حكومة فرنساي كويدمي لسوريا حكم دكر ويد دالي وبنتشاري ويدشينن فلسطين وبشترا غرافا مدغشقر لأفريقيا كولوير 2 سالان دمينا أمي سيقون دابد أنت أو جندي هنا بدل من نايك ملتي منها كرمال نفي بو مدغشقر تقيسي المدغشقر ما ويتشاغيين خورد شاندن مدغشقر بشتي وقتا شون بقريا بقراندي زوجي
خونوي بانه كردستان ببا دسردما یکیتیا دنافبرا سوریا و مصر ده چاغا جمال عبدالناصر عثمان صبری ودگره شامی و رتاخا کردان وی خانی دکره او امالباتا خواته ده بجید بن دفج سیاست برد ده و جبو زمان کردی کار دکه. پشتی کو زیده تر جی 30 سالان زمانی کردی لورد ده ده سال 1993 ده عثمان صبری کوچا داوی دکه. أبايا أوية أري أبويا أبج عراقي يعني بون ملك فيصل باشي عراقي جي حزك بكارتاني استعمال تبي ما استعمال ذكر جيرة شير أري شير وشاي ويبخو أني بو أري بابا الزاروة برح الذكر والميبانة برح الذكر سربيح الذكر سربيح الذكر فر أخونا المفضل بو سربيح إيش يانا خوش كتالي أري نخوش يا دل بيراشي بو ويرتو بيربو بتشتكت النبو خواناوي أي سبك بو شير بو هنقف بو نبيش بو كتشاوي كوي خانم دريش بيدرا ريا بافي خدبة لبشي دست بيكرنا شر لسوريا أو ودقرا باكوري كردستاني حب دجار السوري كتيا حبسي وسياستي بردة دس زماني كرماجي كر ونفسان دلي كر شعر كر ودمالي دا ودهاتن هبال درس دبرن درسي كردي تقريبا داي چند كسا يعني حياتك بحزارة فير كرنا بحزارة نروجا كي تنبو جمع درس النبو خورتي كرماجي قشتك خورتي حاري درس برنا جوانا تقول أدى دموا هوجي بدن غيري خو هريك بدا دها ملت ولي تبدا هندبه زماني كرماجي دينكن إيه دهاتن قشتك عربي كرماجي نزغربو جبي قلت ناخو حستكر أري إن بيسندبو قلت بو دين السر تربابا سريتي داين تجارنا هلدان بقلسي أمنا بنجبو خدي كردستان خداني نبسمو زوري قراسر بلند بشم قوري قابا بروما چوما قورستان هجايا ببملاوي كردستان أفخاني دست هاتبو دانين لسر الجالية حكومتا بعزفة مالي تالان دكن دورا 2000 برتوكن كتاب خانية عثمان صبري دشوطيننو كلو بلين ويين تايبتجي تيك ددن فيفيان فتاح روداو دمشق